Sanibonani igama lami Amathuba Sokwenza isibonelo sesibili sama-congruent triangles. Asithi sinikezwe le diagram lana, siyazi ukuthi ubude buka-segment u-AB bulingana nobude buka-segment u-AC. U-AB ke yena ilo bude lobu engikwenza ngalombala omhlophe, ilo hlangothi lolu. Lonke lolu sinike lona, bese-ke siyazi ukuthi lo hlangothi lolu futhi siphinde sazi ukuthi kulingana nalo hlangothi lolu olungapha. Bese-ke futhi siphinde sazi ukuthi u-angle ABF, siphinde sazi ukuthi u-angle ABF ulingana no-angle ACE. Uyabona uhlangothi, uyabona ukulinganiswa kuyalingana, uyabona zizolinganiswa ngokufanayo ngoba zi-congruent. Ngakho-ke le angle lena i-congruent kule angle lena, noma ungathi zinokulinganiswa okufanayo. Manje into yokuqala lana engifuna ukuyizama lana ukuthi ngabe ngifuna ukuthi siyibone lana ukuthi ngabe u-BF unobude obulingana nobuka-CE na. Manje asizame ukwenza lokhu, sesazi izinto ezimbalwa zisuka njena. Awuthi ngenze i-2 column yami lana, ithi ngenze i-2 column proof yami lana, ngiba khona ne-statement kanye nezizathu zami ngapha. Sothi statement sami, bese-ke ngapha isizathu sami, bese-ke awuthi ngibhale lokhu ngabusha-ke lana, ithi ngibhale ukuthi u-AB ulingana no-AC. Lokhu ngithi unombolo 1, isizathu salana ukuthi sinikiwe. Bese-ke unombolo 2 sithi u-angle u-ABF ulingana no-angle ACE. Nakho lokhu sinikiwe. Enye into lana sine-angle bese siba ne-side. Bukela-ke lana sine-angle bese siba ne-side kulama triangles, bese ungabona ukuthi womabili lama triangle lawa. Uma ngithi womabili ama-triangle, ngikhuluma ngo-triangle ABF kanye no-triangle ACE. Womabini ahlulelana i-vertex u-A, le vertex lena ahlulelana lo A lona womabili. U-A uyi-vertex yawo womabili lama triangle lawa. Ngakho-ke na singathi ukulinganiswa kuka BAF kulingana nokulinganiswa buka-CAE, buka-angle CAE. Kungani-ke zihlulelana le point leli u-A. Ngesinye isikhathi bangayibiza ngokuthi i-reflexive property lena, uma into ilingana ngokwayo. Manje-ke singathi isobala lento lena, singabhala kanjalo isizathu sethu sithi isobala, sibhala kanjalo ukuthi isobala, noma singayibiza nge-reflexive property le ngiqeda ukutshena ngayo, reflexive property. Manje kunento eyenzekayo lana, sine-angle ne-side, ne-angle ne-angle. Nangapha ngokunjalo sine-angle ne-side, ne-angle. Ngakho-ke na lokhu kusho ukuthi sine-ASAE, sine-angle side angle. Lana sino triangle BAF. Awuthi ngicacise lana sine triangle BAF, ngabo triangle ya sine triangle BAF. Ngibhale lana ngombala o-blue ukuthi BAF iyo yonke le triangle lena u-BAF. Sikhuluma ngale triangle lena e-blue, uyayibona le ngiyenza ngobu blue.
sikhuluma ngayo, siqale kule angle lena emhlophe seza ngapha kule orange i-angle nohlangothi, asenze kanjalo ke lana. Sazi ukuthi lokhu ku-congruent kuluhlangothi lonu. Manje ke sesiyazi izoba congruent le angle lena, le triangle lena, hayi angle, le triangle lena izoba congruent ngoba siqale ku-angle emhlophe saya ku-angle e-orange saya ku-angle lena enganikwanga yona laphayana phezulu, le enye i-triangle nayo ke thi icacise kanjena, themba ukuthi uyayibona ukuthi nayo ime ngokufana nale enye i-triangle ime ngokufana no-triangle BAF, ngakho futhi ziyafana nalena ine-angle ne-side, nalena ke nayo u-triangle CAE. Lokhu kuphumaphi? Lokhu kuphuma ku-angle, i-side, i-angle iphuma ku-statement ubani? Statement sokuqala lesi, mawusibukile statement sokuqala, lokhu sikuthathe laphayana, lena i-angle side angle, le angle side angle siyithathe statement sokuqala laphayana ku-statement sokuqala, sesibini kanye nesesithathu. Statement sokuqala isona sisinikeza isiqiniseko salokhu. Manje azoba congruent, asibhaleke lana u-statement, sibhale statement 5 ke manje. Lana sesiyazi ukuthi u-BF ulingana no-CE. Lokhu kuphuma ku-statement siphi? Kuphuma ku-statement 4, lokhu ukuthi ama-corresponding side congruency, lawa ngama-corresponding sides congruency, kuphuma ku-statement u-4 ukuthi ngama-corresponding side congruency. Manje ke asambe ngenye indlela ke manje asibone ukuthi singabonakalisa okunye. Asiqhubeke sizoqhubekela laphansi, asibone ukuthi singabonakalisa ukuthi u-ED ulingana, sisibhalelana, u-ED ulingana no-EF. Sibone ukuthi lokhu kuyalingana yini, u-ED ulingana no-EF, na into esifuna ukuyibonakalisa leyo. Ngenze iphutha lana, ngenze iphutha ncisa lana ke bengifuna ukuthi u-ED ngabe ulingana no-DE, hayi u-EF, ne? Ngibeke umbuzo ke laphayana, ngibeke lo phawu lombuzo laphayana ngoba sikakuvezi lokhu, asikakubonakalisi lokhu. Asibone ukuthi singakwazi yini ukubonakalisa. Okokuqala, ngeke kube sobala ekutheni sithole ama-congruency kulokhu, kodwa ke sinawo umniningwane, siyazi ukuthi u-BAF u-congruent ku-CAE, into esiyaziyo lana. Uma ubuka lana kule diagram yethu siyazi ukuthi u-BAF ukuthi le hlangothi lolu luzoba congruent noma luzolingana nalo la hlangothi sibhale lana ukuthi u-AE ulingana nobani? Ulingana nale side leli eli-pink futhi engilidobelayo manje, bonisa ukuthi liyalingana naleliyana. U-AE ulingana no-AF, u-AF lolu olungapha esandleni sokudla, kusho ukuthi lolu oluphinki lulingana noliphi? Nalolu olungapha esandleni sokunxele olu-pink. Isizathu lawa ama-side a-congruent, isizathu yingoba ama-corresponding side we-congruent triangle
u-AF lana sibhale lana ukuthi lokhu futhi sikuthathe laphayana kufana nesizathu lesisiqeda ukubhala ukuthi ama-corresponding side be-congruent triangle. Bese-ke u-AF yi-side eli-opposite le angle lena emhlophe ku-triangle u-BAF. Bese-ke u-E yile side eli-opposite ku-angle emhlophe ku-triangle u-CAE. Ngakho-ke nasiyazi ukuthi u-AE ulingana no-AF. Nalokhu kubuya ku-statement u-4 ukuthi ama-corresponding sides we-congruency lawo. Bese-ke sibhale lana statement statement u-7-ke manje statement sethu sesikhombisa lana sithi u-BE ulingana lana u-BE sothi ulingana no-AB. Lokhu athi ngicacise kahle lana kanjena. Lana-ke sithini esifuna ukukwazi-ke lana isizathu salana ukuthi sithi u-BE ulingana no-DF ukuthi isizathu sakhona sithini sithi u-BE ulingana asithi asimbhale kahle singambhali kanjena sibhale nje ngokufana nalaphayana singabhali u-BA kepha sibhale u-AB kanje ulingana no-AB osusa u-AE. Bese-ke lokhu kulingana nani? Lokhu sokuthatha kule statement lesi esizitholile lana. Lokhu kuzolingana no-AC ophuma laphayana phezulu estatementini sokuqala kuzolingana no-AC osusa u-AF bese-ke lokhu konke kuzolingana nobani? Kuzolingana no-CF. Sazi lokhu sikwazi ngo-statement sokuqala. Statement lesi sokuqala i-statement lesi sokuqala ne-statement lesi esesithupha. Esihlanu ethi ngisuse angicabanga usasidinga-ke sona ethi ngisuse sazi ngale statement lezi zimbili i-statements lesokuqala nesesithupha. Bese-ke siyazi ukuthi le part lena naleya part uma ususa le part enkulu ngencane uzothola lama-side ilokhu asikubonisayo. Le side le eyelo nale side lena naleli iside leli futhi eliyelo nalo yabona le side leli eliyelo lizolingana nale side leli eliyelo. Manje enye into esiyaziyo ngama-vertical angles ukuthi sazi ukuthi u-EBD u-congruent ku-FDC. Lana sazweni sazi ukuthi u-angle u-EBD u-congruent ku-angle u-FDC. Lokhu sikwazi ngani u-EDB loya u-angle EDB u-congruent ku-angle FDC. Lokhu sikwazi ngama-vertical angles congruency. Lokho sikwazi ngama-vertical angles congruency iyona isizathu sethu sokuthi sazi lokuyana sazi ukuthi lokhu kubini ku-congruent. Manje sesinenye into lana sine-orange angle lana uyabona leya orange angle ithi sibhale lana-ke umniningwane wakhona. Manje siyazi ukuthi u-triangle u-BED u-congruent
ngifuna ukubhala kahle ngendlela correspondayo lana sothi congruent ku triangle lo triangle lona BED congruent ku triangle CFD ya ngiyacabanga CFD ngoba kwamele ama side wakhona corresponde wonke ngakho ke na kusho ukuthi uzoba le angle lena engale sandleni sokudla uzothi mawubiza yona uyibiza ngo angle CFE uma ufuna ukuthi i-congruent kulo BED kusho ukuthi ke leyo BED u-angle triangle BED congruent ku triangle CFD lokhu kuphumaphi kuphuma ku angle side congruency lokhu kuphuma ku angle side ngoba kunama angle amabini angle lena angle leyana kanye nohlangothi lokhu kusho ukuthi lena yi angle side congruency manje njengoba sesivezile ukuthi le triangle lena ilingana nale triangle lena engale sesiyazi ama side ayalingana manje ke njengoba lama triangle womabini a congruent siyazi ukuthi lana ke siyazi ukuthi sibone lana siyazi ukuthi uED ulingana manje nobani no DF siyazi ukuthi uED ulingana no DF ngobani ngoba ngama corresponding angles ngibhalelana ngoba ngama corresponding angles isizathu lana nalapha ukuthi ama corresponding angles bese ke manje ke njengoba sisibhalile lana ukuthi isizathu sakhona ngama corresponding angles congruency sesiqedile uyabona lesibalo lesi sifuna usenze ngokucophelela usenze ngesinyathelo ngasinye ungeqi inyathelo into enzima akusukwazi ukusebenzisa ukuthi usebenzise yipi postulate noma i-axiom lana noma ukuthi uqale kuphi okunzinyana lana okubukeka ngathi kunzima ukuthola ama triangles okuwubona lana ukubheka ama triangles ngiyacabanga nalawa ama triangles bongazi ukuthi kunama triangles kanje kodwa kumele ukuqaphela ubukisise ama triangles sibonane futhi